Te haapir a he pou fof ar hei. E i te imhana o a tāpē tātou i te tei whaanhor a api. Ato mo mai i roto i te if a ohipar a natirara api. Tau aiwan a i mai i tihia no te ap e i te if a ohipar a. I moiha a ohie e te puai ia a ohipahia. E pāhono mai oia ia uihia. E mea mara maroa tōna mau a ohipar a. Nā mua roa e mea ohi e roa na te mau piahi, te mau mitua e te mau oro mitua, ia whaohipa i te ierawi a api. E whaohi ea to a te ierawi a i te ap e ai te mau piahi. Wariro te i moiha a e haawiwir ai a tātou ni ai te huru o te haapir a. Te praua nei no te whaatiti ei wharur ai te mau hapi. Te ti ar au te hi opo ar a. Te turuturu au te er ai rotopu i te mau piahi, te mau mitua e te oro mitua. Sur les modalités de communication. E whauwha ārai ta te rawe a natirara e horo a mai ni ai te haa mai teira i te mau ai tawir a manao. E rotopu i te mau oro mitua, e tēno atu i te mau piahi, i te mau mitua. E riro oia e rawe a api no te wha manu iara i tatato mau piahi. Ap i amuian e. Titau amuian e. Ai nei ne amuian e. Ia meit ei teu I no anan hei. Te ua nei te au I te amur a mai e I to'u I te rai whaohipahia te I rawi a natirara api uante. Te tumu au te I mau hapi pira ai tupu nei. E riro te I rawi a e mohi a no te hamait ei I te ite e te arawhi o te mau piahi. Wa I te tatou te arawhi o tatato mau tamari. Ia hora hiara e mo hapir no te whaiho I tō rato mo ite. I o nei te anan hei o te hapir ai hamata ai. Ia riro o tau wei whaur a no te tauira.